danas je nedjelja. Dobar dan dragi ljudi i dobrodošli u novi video, novi dan. Danas je nedjelja na Mauriciusu i danas nam je dan pauze, dan odmora, dan chillanja. Odlučili smo da nećemo danas raditi nikakve izlete, da ćemo se jednostavno odmoriti i uživati lijepo na plaži. Ići ćemo na glavnu plažu, na taj Moncho Zid gdje smo bili. Sad smo ovdje blizu kuće jer smo se raspodijelili. Kasnije za jedno sat i pol ćemo se opet naš četvero skupiti. Idemo svi zajedno na onu plažu, nekako nam je najljepša. Svi ovi nekakvi resori, mi smo čak mislili danas ovdje uzeti nekakvo mjesto, ali jednostavno je plaža, javna plaža je puno ljepša nego sve ove plaže od ovih resora, tako da idemo mi tamo i tamo ćemo onda lijepo uživati. Pogledajte ribe što su ljudi ulovili, znači ogromne. Excuse me, what is this fish? Dorado. Ah, this is a dorado. Wow. Znači ima sigurno preko metar riba. To su njihove dorade. Oni to zovu dorada, ta riba. Da, mi smo tu ribu jeli. Jako je fina, ima okus ko naša orada. To je ona prva riba što ste ti, Tonka, jeli. A onda je više ko naša orada. Ko naša orada ima okus, samo što je puno veća riba. Ali to je praktički plava riba. Fina, jako ukusna. Ovdje se inače točno vidi, ne znam da li vi to vidite na kameru, probat ću nekako zoomirat. Točno se vidi do kud seže koraljni greben, evo recimo iza ovog broda, i kako se valovi odbijaju od taj koraljni greben i onda dolazi ovdje plitki dio. Zato su ovi Mauricijanci s kojima smo dosta pričali nam rekli kako je Mauricius odličan, zato što ovdje nemate morskih pasa, nemate nekakvih živina, nemate nekakvih zmija, bilo čega. Iselili su, čak i bilo nekakvih autohtonih zmija, ali oni su te zmije iselili sa otoka, tako da na jedan mali otok, tako da ni toga nema. I onda je u stvari to ovako kao nekakav, ajmo reći, mali raj na zemlji. Znači sve ovako modro, plavo, prekrasno more, jako je toplo. A možete misliti, mi smo došli u zimsko doba na Mauricius, ovo je njima zima sada. Van je nekakvih 26, 27, 28 stupnjeva, a more ima nekakva 22, 23, 24 stupnja, znači ono savršeno. Ali nama su ovi domaći rekli da je njima ovo vrijeme hladno, čak nekad znate naletiti na ljude koji imaju onako tanje jakne, obučene i hodaju u jaknama. Ovako mi izgleda parking kraj svake plaže, svugdje je ovako ova zemlja. Nigdje se parking ne plaća, znači može doslovno bilo gdje doći i samo stati na parking i kraj svih ovih javnih plaža ima kao neki parking. Vidite, sasvim normalna stvar, ljudi si donesu šatore, pogledajte ove velike zvučnike, hrane ima, ja mislim da mogu nahraniti jedno 30 ljudi. I tako oni svi ono, ljudi su totalno opušteni, ono, sasvim nekakav drugi svijet. Ne mogu, ne znam kako bi to opisao. Pretjerano opušteni. Boli ih uvo za sve. Ovdje je normalno, ljudi, sad smo gledali, ono, ljudi nose pire, krompir, cijeli ručak sa sobom ponesu. I onda ekipa i tanjure, sve ono prave tanjure, sve lijepo oni ponesu, lonce, sve. I onda se lijepo sjedne i svi zajedno jedu i uživancija.
Tako da mi je ovaj dan prošao u totalnom chillu, uživanju i odmoru.